Abembezi ba district y'Ibanda batangira omuhigo gw'okuranza abashubuzi abarikukozesa emibazi etarikwikirizibwa kurinda amate, enyama hamwe n'emisharuuro nk'ebihimba. Spika wa district egi y'Ibanda Oranyamuhumuza Godwin nagira ngu bonka abebembezi ebirikugambwa ngu hariho abashubuzi abarikukozesa ekijuma ky'okwita embeba okurinda ebihimba obutatahirira mu ngwe hamwe n'abo abarikukozesa omubazi ogu barikukoresa aha mirambwe okurinda amate hamwe n'enyama nibeerarikiriza munonga kandi kyahabwaki baragirayo ebyokwerinda nabyo by'amagara okucondooza. Twe nka Kwanso twine okwerarikirira ahabwa ebirikugenda omu maisho. Abantu bingi bizire bakuturipotingira abantu abakuteeka omubazi ekijuma ekibakuteeka omu bihimba omu bicoori ngo nibakisiba omu kaveera bakiteeka ahansi kugira ngu kibinge emungwe. RDC w'Ibanda Bategerize Godfrey nagira ngu bonka b'ebyokwerinda batangire kucondooza aha nshonga egi. Abantu abakuza kukozesa emibazi y'obutwa tukakigambaho mu district council twatwikiriza naho ngu aba technical ninga tukikukwataho agriculture officer, veterinary officer, Minister of Production hamwe n'ebyenyama hamwe n'omushaho wita omutendekye ninga DHO barebe oku bakwatanisa. Ogu nashaba abantu okubahwera omu kucondooza okuriyo nikukorwa. Security ndijo kurenda okugamba ahakuba security tekurugaho ekakora ekintu etabanise kukoranga n'abantu. Ahakuba security netandika niiwe netandika nanye. Hata abantu tukubashaba kunakigamba ntwenda batuhereze amahoro. We orukuru eby'amagara omuri Ibanda District Health Officer Julius Bamwine najumira ekyokukoresa ekijuma ky'embeba omu kurinda emisharuuro nk'ebihimba. Ekijuma by'embeba omu byokurya go n'amazima abantu bingi nibabikoresa, abashubuzi nibabikoresa kugira ngu bakuguza buri kyokuguzamu omungu nakyo wihoza. Bamwine ashobora ngu bagirizeho kushomesa abantu konka ko barajeme nibiisha kukoresa amateeka. Ekitongore ky'eby'amagara itwe nitushomesa abantu konka kosi washomesa batakuhurira nabwo n'aba security nabo fayine biza bataha. Okurigirira ahari Bamwine hariho emiringo mingi ey'abantu barikubaasa kurindamu ebintu nk'emisharuuro otakoriise emibazi etahikire. Kore noguza amate habwenki otakoresa cooling system ekumara ukagura za fridge ziha kugira amate gawe tagafa. Narishi abakuguza enyama habwenki otabaga enyama y'okureba ngu abantu nibabaasa kumaraho. Okucondooza aha nshonga egi nikugumizamu kandi twija kukuratira enshonga egi okusya obu erahendere. Amakuru agagasha kwa Ruth Ninsiima aha Bwatayali West omuri Ibanda.